Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinandeti ni umiokanyo muvyu kwa maofisa ma serikali ya kaunti ya Masako na muno la mathukuma muvyani wa witi ngalikoni ya kwosa ni Ilovia kana kashia uni tina wake kutoa isi ndambuka ya kimbithi na kwithiwa mbesa selesele sikitwe tukotonini undu waweta ni ubathukanu na mea nundu vai awaumailite kwithiwa mayeva Ilovia selesele. Daniel Mongela ni watumbanisia mauvo. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinandeti na enea va sibitari wa Machakos level 5 evinani la watambuka kuthuima maundu ma uthukumi ni wasenganiki amwe ma maofisa maukolania wa Ilovia kana kashia methito mayosania mbesa selesele kuma kula kwia wau tiimwe na kundu kuna kutano mbesa sio kolanywa tewe na nitembwe na minimum banking hosiana ile kana yeba imwe nikenda mbesa ikakolanilwa bandu beba bamwe na tweka kiu ta county with the resources itu nisio ka bandu bamwe na nitwa atetheka nundu na sisi revenue ya sibitali na wasisi level 4 na level 5 na ile mwe ndikwata mbesa mbingi na be mithenye mwenge yo kwata mbesa nini ukethia na kwa ningukulia what is it that mbesa ithike ye kwikata nundu be mwenye kwata milioni mwenye ukakwata mana than mwenye ukakwata yana why nundu seriously wale kwiko tito video na bengili timbesa nini kwa usi ndo taisi ne sio titenda na ni athukumi makwa nundu na athukumi asio Michael Kasiendo ne taisi nyeni ngutata ni maibe na nini maibe on time ona na selesia musala nienda mithenya yana itatu kanene ti sawa bandu makwa ni maibe musala on time na hiyo na mundu akathia geti aka overdraft bengi no anengwe nundu musala wake ni wisikie no ikata no kataile otungianga hiyo bala tumete na bala tobikete yeah. Wevindani yu ni walesekana ni mambisi sibitali wa level 3 uloka atethea sia wala moka kuito na mayenu kakana outpatient nikienda kukithia ni matethekana wali ni washa ula ukwendekethia umambe uthiniki wa sibitali ni lasia nthi mbewa kuvisha sibitali ni wa level 5 na weta kana wala metha maitambuka sibitali ni o amu makamba uthiniki wa thini wa sibitali ni uzua level 3 matina amba utwa wa sibitali ni wa level 5 nikenda maunuke na wala ni washa shai level 3 no ye baba ti level 3 anybody with a sha no aitwe level 3 ba level 5 baitawa andwala marifaitwe kuma level 4 utarifaitwe kuma level 4 woka ba weba cash na tena wasa mwanya wa andwala awau muno bandu ba moneke na mituki ukethia ni mwosa mwanya wo kwa utwa isi andwala makwe mutwe ebu otuma wa ultoto nini mabingu ya level 3 within level 5 maka director wa moka makewa mathi level 3 na mathi level 3 maika eba makatumia osha ulawe na sha akatumia chao sha na inengwa ndawa hata na metethe wata na nicho mukwana nituneke ye nao pharmacy yanza na pharmacy ya ward ko ward ni ko pharmacy ko mundu enda ndawa ni koso kwa chao kwa pharmacy ya ward kengbe ko konza ndawa sio so pharmacy ya chao yanza thini wandambuka no ni kuomboka na kwa mama ofisa methito mayosania mbesa selesele na kweje kuna mo ene ibindani la serikali ya kaunti ya Masako ithito nithingila kana makatumia nzia sia simu kutwa isia ndivisio na cash basi bitali bai cash ologwe ba cash we ona gene mulusani nengiti ogwo baba italilo bo wacha wa cash oyu na athi nethia ona wasisi atu noti tu mundu nitwakunengwa ngili to bibiti tukolanetwe why you getting money from patients wasa mbesa kuma bala we patient niki mbesa ile zinenga oti omwisi ile inenga na undu siembe wasilia nethi mwisi ikitoka box ni siekete hata silio that is very wrong basa sio then hivi bandoni bamwe. Daniel Mongela, Mutungu TV, kubanza hospitali wa Machakos level 5 kaunti ya Masako.